Bog zmajevi. Danas radimo reakciju na jednu jebenu stvar. To jest, pretpostavljam da je jebena stvar zato što znam čovjeka osobno i čovjek je legenda i mislim da će napraviti dobru stvar pošto već najavljuju po Instagramu masu. Radi se o Lazy Nije malo official music video kojeg ja još nisam pogledao, ali sad ćemo ga pogledati jer je tek izašao, svježe, piše 6 viewova, tako da bit će cool. Ja sam vidio prva 2 frame-a, do duše pauzirao sam, ali idemo to pogledati zajedno. Sada ćete reći, zašto pa ako radiš sad reakcije, ovo ono. Sad sam da vam kažem, zmajevi, tu i tamo ću napraviti neku reakciju, ovo se dugo najavljivalo i kad se nešto dugo najavljuje, a rap pjesma je, mene to iskreno zanima, pogotovo ako je hrvatski rap, pošto ga ja slušam u slobodno vrijeme. Tako da, idemo vidjeti, ovo je stvar za 100.000 subscribera. Matija, nema me iznevjeriti. Krećemo. Dobar fast forward. Ovo je sick edit. I kamera je ovoga dobro odrađena. Ali ova tranzicija, znači fast forward, ono. Čekaj, jel to bit iz... Jel ovo Murija bila? Ali bit iz... Bad Bunny. Da. Hej, vidi me di sam, živim snove, kad me vidiš blistam. Odustao nisam, vjerovao u sebe, ideje imao nove, sad je moje vrijeme. Ovo mi se sviđa bolesno. RGB, puno kadrova. Hudica, Cvike, Compton, brate. To je prava stvar. Cvike, ekipa, pothodnici, grafiti. Čekaj, ima i refren. Kako dobro. Za vrijeme ja nemam ga. Ja nemam sna. Ovo je super. Ima auta, ovo mi se sviđa. Frer je skupio ekipu. Odrađeno je u cinematic formatu, color korekcija mi se jako sviđa. Dosta toga je snimano po noći i znam koliko je zajebano napraviti ovakvu stvar. Rime su na mjestu, flow je na mjestu. Ja nemam ga. Nisi me razočarao, lik. Svaka čast. Ima i scena di vozi isto, ono. Vidi se da se ekipa potrudila, ovo su najvjerojatnije svjetlo od auta, ali upalila su jer se vidi se šat. Ali color korekcija je baš fino je odrađena, znači nije previše, nije preseravanje, a nije ni opet ni premalo, ono, ima je da nije ono, file čisti se kamere. Evo cesta, ovaj slow motion, dobro da je dečko snimao u 50 frame-ova, ali ovo, i ovo je auto koji kruži, ovo je genijalno. Vlak, šta je ovo? Drone shot. Brate. Pa brate, šta više traži to music video? Plus, znam moj bit. To je Sadukijeve stvari, mislim je Sadukijeve stvari, nije Dukijev bit, ali Sadukijeve stvari. U biti... Tripaloski, Slav Skvat. Što više? Ljudi moji, ne znam što da vam kažem. Edit ovog spota, muzika, sve, bez riječi sam. Reću jednu stvar. Znam da ovoga jednostavno nije malo. Ovoga unutra jednostavno nije malo. Vidite te scene, vidite te kadrove. Vidite koliko je to usklađeno sa zikom. Evo, moja ocjena čista 5. Ako ćemo od 5, ako ćemo do 10 ima 11. Ništa, to je to, ljudi. Nadam se da vam se svidio ovaj video, meni se jako sviđa. Lik je napravio genijalnu stvar. Isto tako, ono, ne znam, bilo je mojih stvari koji su, ono, snimao sam i baš sam se potrudio da ih snimim i potrošio sam masu vremena
i ovdje se baš vidi jedan rad i vidi se trud i vidi se da je dečko i pokidao stvari, napravi pjesmu za svoje subove za 100k, što bi neki ljudi za 100k onako bubnuli neki žnj specijal ili ga uopće ne bi napravili, da se razumijemo, tako da ništa care, šta ti kažem, kapa do poda i Master Yoda. Zmajevi, letite mi visoko, rigajte te vatre, ako vas kodira, spalite ga ono. To je to. Vidimo se u drugom videu. Ćao. Lazy, svaka čast.